Dragi gledatelji, dobrodošli u drugi podcast Dajem ti rič. Sa mnom je danas naša draga Matea Dorčić. Matea, dobar dan ti. Dobar dan, Tomislave. Jesi dobro? Odlično, ti? Dobro. Jesi danas popila kavu bar negdje? Nekoliko. Jeli? No, koliko dnevno? Najmanje 3. Dobro, nisam ni ja bolji. Bude 4 do 5, ali mislim da treba ima mire. Pa evo, čisto da malo predstavim, ja što se tiče Matea tebe i ti si naš kandidat za zamjenicu gradonačelnika grada Splita i uvjeren sam da ćemo mi kao tim, znači ti, Ivo i ja, da ćemo biti novo vodstvo grada Splita gdje ćemo dati i viziju i razvoj. Ali evo, ja ću se samo prije osvrniti i da kažem par riječi o tebi, da ne ispadne da ti sama sebe hvališ, ali znam te kao jednu samozatajnu osobu, ali osobu koja je napravila ogroman posao u Splitsko-dalmatinskoj županiji, diplomirana si pravnica i ono što ti ja stvarno, cijelo vrijeme sam i pratio tvoj rad i dobro se znamo, ali mislim da si ogroman posao napravila što se tiče pomorskog dobra, da si pokazala onu jednu hrabrost u danim trenucima kad je trebalo donositi ključne odluke za Splitsko-dalmatinsku županiju, ali sve to prema vanka je djelovalo da se stvari odvijaju, ali nije bilo da izlaziš u javnost, imam problema, ovako mi, onako mi je, i mislim da to pokazuje da je stvarno jedna hrabra osoba, a još si uz to žena i stvarno, ja stvarno to duboko cijenim. Pa evo, koja su tvoja iskustva što se tiče tvoga u biti rada do sada i da malo kažeš taj svoj razvojni put. Prvo Tomo, hvala ti. Mi se znamo godinama, možda smo se nekako i najbolje upoznali i zbližili u tvom vremenu dok si obnašao funkciju direktora u VIK-u. Tu smo imali prilike biti na strani davatelja koncesije i koncesionara, tako da mislim da smo se u tom poslovnom segmentu jako dobro upoznali i da smo se zapravo jako dobro i razumjeli i da smo jako dobro funkcionirali. Kao što si sam rekao, ja sam diplomirana pravnica, born and raised in Split, osnovnu srednju školu završila u Splitu, gimnaziju, nakon toga i pravni fakultet i nekako onda je krenulo vrijeme. To su bila neka 2010. 2011. nekakva recesija, kriza, nije bilo lako naći ni posao. Startam prve 2 godine svog radnog staža u Pekari Babić u pravnoj kadrovskoj službi. To je nešto što mi je zaista mi je nekako otvorilo 1000 poznanstava, 1000 iskustava, razgovora. Tada je Babić imao 3 firme i preko 2000 zaposlenih ljudi, tako da sam bila u kontaktu od Dubrovnika do Zadra. Nakon toga dolazim u županiju. Prvo radim na evropskim projektima, tada najvećem evropskom projektu koji je županija provodila, zvao se Holistik. U pitanju su bili IPA projekti, znači prije našeg stupanja u Europsku uniju i taj model financiranja, kako smo radili tu suradnju na razini 19 partnerskih zemalja i tu sam stvarno imala prilike raditi po pragu, to je jedan specifičan dokument, sličan javnoj nabavi, ali puno još kompleksniji, nama u tom trenutku potpuno nepoznat, tako da tu razvijem nekakva znanje, vještine, upoznajem ljude, strukture u županiji i zapravo prvenstveno u upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu. Formiram sebe kao nekakvu tada višu stručnu suradnicu, a onda nekako prelaskom u pomorstvo zapravo kreće tamo negdje 2016. nekakva moja uzlazna putanja u vidu moje karijere. Nije bilo teško uz sadašnjeg zamjenika Čogelju, a tada pročelnika, nekako poznajemo se iz mladih dana, oboje smo studirali na pravnom fakultetu, imali smo nekakav oboje senzibilitet poseban za to pomorsko dobro, kako ga zaštititi. To su bile neke druge godine. Danas je sve nekako dostupno, transparentno, sve ide otvoreno, sve izlazi u medije. Kad smo mi počeli raditi, nije to baš bilo tako. Ljudi nisu znali niti gdje mogu prijaviti potencijalnu devastaciju. I tako nekako kroz posao kreće ideja da se napravi pomorsko je dobro. Tada nije imalo ni ime 2016. Ali recimo 2018. su se stekli preduvjeti kad smo mi napravili jedan interni GIS sustav, digitalizirali cjelokupne predmete koncesija granica pomorskog dobra, svega što je bilo u odjelu. Stvorila se nekakva ideja, ajmo napraviti nešto korisno, nešto lako,
za koristiti našim sugrađanima, nešto dostupno, transparentno i ajmo napraviti neki pomak na vani. I zapravo pomorsko je dobro 2018. od nekakve ideje do predstavljanja 2019. do dan danas. To je jedan projekt koji se kontinuirano nadograđuje. Ja mislim da ste dobila i prvu nagradu. 2020. dobivamo, u županiju smo donijeli prvu nagradu Hrvatske udruge za odnose s javnošću u kategoriji Grand Prix projekti jedinica lokalne regionalne samouprave. Bio je veliki bum i veliki ponos naše strane da smo prepoznati i na nacionalnoj razini. Dan danas pomorsko dobro je primjer dobre prakse. Ja sam gostovala u toliko zemalja po Mediteranu predstavljajući ga, ljudi zovu i traže, ni u njihovim zemljama ne postoji nešto tako. Projekt ima 3 segmenta pod parolom informiraj se, educiraj se, aktiviraj se. I zapravo smo otvorili sve. Trebala je velika politička volja da se i tadašnjeg župana gospodina Bobana, da se izađe vani sa svim koncesijama, sa svim podacima, da se transparentno i javno sve prikaže, granice pomorskog dobra, granice lučkih područja, planovi upravljanja, tadašnja koncesijska odobrenja, danas dozvole. U Pregnic 32 grada i općine na području naše županije da unose svoje podatke, to je tek bio posao. Tako da napravio se veliki iskorak. Možda će neko danas to podcijeniti, ali u tim trenucima napraviti nešto tako nije bilo baš jednostavno i trebala je velika politička hrabrost za ići otvoreno na vani. Zahvaljujući tome danas imamo ipak uređen sustav. Ono što je pod koncesijom je i pod kontrolom. Svaka čast. To sam i u početku bio rekao i stvarno smatram da je posao napravljen odličan, ali ja mislim da se to isto može prepisati onda kasnije kad budemo radili od 1.6. u gradu Splitu. Ono šta ti vidiš što se tiče pomorskog dobra i kako je tvoja u tom dijelu vizija grada? Mi smo bili razgovarali i o istočnoj obali, mislim da je to stvarno rak rana koja je neriješena godinama i ono što ja držim da zadnji put gradonačelnik koji je bio i koji je pokazao viziju i razvoj grada je bio pokojni Zvonimir Puljić. Sve nakon toga niko nije donio GUP. Onda imamo Kopilicu, prostor također koji je, ajmo reći, nije pod koncesijom, jedino onaj obalni dio, ali imamo i škver, područje škvera i razgovarali smo i ti o tome. I mislim da je tu nama prilika stvarno za otvaranje prostora i što se tiče izgradnje i stambenih sadržaja i poslovnih i svih onih koji su bitni, ne znam, od vezova za brodove i sad da ne nabrajam. Pa evo, ne znam, kako ti to u biti gledaš? Kako gledaš na viziju i budućnost u tom dijelu grada Splita? Tomo, prvo si spomenuo istočnu obalu, mislim da to zaslužuje cjelovito rješenje. To je mjesto gdje se susreću turizam, pomorstvo i promet, sve na jednom mjestu i u nekakvom vrhuncu sezone. To je dio grada koji je zaista preopterećen. Bez jednog kvalitetnog, stručnog, idejnog rješenja za cjelokupno područje mislim da nema napretka za Split, to je bilo grada Splita. Isto tako mislim da, ja sam stava, ali možda ćeš me ti potpuno demantirati, možda će me struka demantirati, ali ja mislim da sve treba ostati tamo gdje je. Samo da treba naći način da se riješi pitanje infrastrukture. Ja se ti slažeš, imali smo bili i okrugli stol i bila ova prvonagrađena koja je bila, ona je dala rješenje, ona smatra da treba i ostati autobusni kolodvor, što se tiče željeznice da ostane što se tiče samog metroa, ali da se glavni željeznički kolodvor izmjesti u Kopilicu, ali da svi značajni drugi sadržaji tu praktički budu. Tako je, slažem se. Mislim da je to zapravo u nekakvim idealnim uvjetima savršena pozicija. Dođeš busom ili metrom, uđeš u trajekt, ideš na otok, sve ti je tu. Znači ima to svoju logiku. Jel? Isto tako znam da su daleko odmakle ideje za rješenje, čak mislim da je nadomak ishođenja lokacijske dozvole pitanje Dalmacija vina. Znam da je tu u planu nekakav hotelski kapacitet i to nije loše, dapače, to je sve dobro za naš grad, ali ja još duboko vjerujem Tomo da ako mi dođemo i kada dođemo u Banovinu, kad dođemo u Banovinu, da možemo još uvijek razgovarati sa lučkom upravom i da se tu može inzistirati na rješenju koje nije prihvaćeno, a možda bi bilo bolje još od hotela. A šta misliš, na kongresni centar ili muzej suvremene umjetnosti? Ja mislim da bi trebalo vidjeti da se ide na
prebacivanje Hrvatskog pomorskog muzeja, prirodoslovnog i eventualno uz još muzej suvremene umjetnosti, što bi bio za Split bila apsolutno fenomenalna stvar, jer ova dva muzeja koja postoje su potpuno na neadekvatnim lokacijama, a vode ih kvalitetni i dobri ljudi koji imaju viziju i mislim da bi se mogli zajedno dogovoriti da recimo pored svog ovog prometnog sadržaja imamo ovakav jedan kulturno-turistički sadržaj i da zapravo svi ti kruzeri koji dođu u luku, svi ti brodovi koji dođu u luku, a sada je tu potpuni bum turizma i broja, mislim, naša luka je za putnički promet broj 1 luka na Jadranu, nekih 5 na Mediteranu, sigurno u top 5 na Mediteranu, tako da to je ogromna fluktuacija ljudi i ja duboko vjerujem da kad bi se još takav sadržaj tu stavio, da ne bi bilo sigurno pitanje da li bi oni bili samo održivi u smislu i ulazica i prodaja kataloga i posjeta izložbama. Mislim da bi se cjelokupni taj nekakav kulturni sadržaj grada dodatno oplemenio, ali evo, ostavljam to kao opciju, ne mislim ni da je hotel najgora stvar na svijetu, da pače. Vratit ćemo se na kulturu, ali što se tiče škvera, kako taj dio gledaš i bila si spominjala i ono kad smo imali tvoje predstavljanje, spominjala si ti tamo i dio Dujlova i kako taj dio cijeli vidiš? Znači, apsolutno pozdravljam tvoju ideju. To je jedna dugoročno planiranje, jedna dugoročna ideja, jer podrazumijeva nekakve predradnje, kako smo i pričali, bez situacije da se sa državom, sa nadležnim ministarstvom ne iskomunicira. Mislim da to samo ti možeš, Tomislave, na način da se ipak razmotri smanjenje obuhvata državne koncesije škvera, da se u tom dijelu, naravno prateći to sve sa izmjenom GUP-a, da se tu nađe prostor i za stanove za mlade i za kulturno-turistički sadržaj, ali i za ove nekakve ideje poslovne, visoke tehnologije, da to bude jedna onako simbioza dobrih sadržaja za Split, a praktički u centru grada. Jel? Znaš šta sam saznao kad sam ispitivao sve oko škvera? Ja osobno držim da jedan vid brodogradnje mora ostati i mi smo kao Split poznati bili po tome, ali evo, na primjer, imao problem sa vrtićima i ne znam, i sa Ivom kad sam bio razgovara, u samom obuhvatu škvera postoji vrtić koji je bio nekad u funkciji, otprilike 400 korisnika. Znači, mi možemo već sada iskoristiti te prostore, a to sam i razgovarao i sa premijerom i zadatak je dobio ministar Habijan da se sagleda i otvaranje centra umjetne inteligencije gdje Europska komisija praktički potiče te centre po svim državama članicama, a da je Split idealna prilika i sad imaš postojeće hale koje nisu u funkciji i jednostavno da se stavi u funkciju. Da se šta prije... Ne, to je odličan prostor. To je ono nadomak ruke svima. Odličan prostor. I to ti je ista stvar koji, na primjer, Žnjan. Žnjan je, svi znamo koliki je proces pripreme projekta, sama dobro znaš i imaš u tom iskustvo i Ivo isto spominja svoj centar kompetentnosti koji je napravio. Ja isto sam ima iskustva što znači pripremati projekt. Obično ljudi tek kad vide da se događa asfaltiranje, betoniranje, misle da je tek početak, ali zapravo ja držim da je 70% nevidljivo. I sad, na primjer, Žnjan je sada u fazi realizacije i hvala Bogu da će se dogoditi, ali ono što je propušteno i ništa se nije radilo na potezu od hotela Amfora do samog Dujlova. I to je stvarno područje gdje postoji novi potencijal koji će se povezati sa budućnom šetnicom između Dujlova i Stobreča. Samo da ti se još vrati na temu brodogradnje, mislim da treba svakako jedan dio zadržati, to je nekakva naša tradicija. Brodogradnja je jedna vrlo, vrlo zanimljiva djelatnost i tu je veliki potencijal, a imamo i na našem sveučilištu fakultet brodogradnje i ne spojiti ta dva segmenta i napraviti nešto dobro, to bi bilo šteta. Tako da mislim da na tom području se može puno toga dobrog i kvalitetnog sadržaja dogoditi u budućnosti. Što si sam spomenuo, pitanje smjera prema Stobreću, odnosno ovaj dio gdje završava koncesija Žnjana, pa Amfora, pa onaj cijeli dio tamo Dujlova prema Stobreću. Ja sam već komunicirala na svom predstavljanju ideju, a mislim da je ta ideja zapravo, taj projekt je nužan za Split.
ono što je novi zakon o pomorskom dobru i morskim lukama donio dobro je da u lukama otvorenima za javni promet može biti različiti sadržaj. Nije to samo nautički vez, tu je komunalni vez naravno, ali tu je i dio za sport i rekreaciju, sportski klubovi, jedrenje, sva što se može iskombinirati po dobrim upravljanjem sa dobrim projektom. Mislim da taj dio grada je generalno poprilično izoliran i ne vodi se dovoljno računa u smislu promišljanja. Tek ova šetnica sada, zahvaljujući upravo tebi, je dobila nekakvu nadu za taj dio grada i za to prirodno povezivanje sa Stobrećom uz more. Mislim da će to i Splićani i Stobrećani izrazito pozdraviti jer je zapravo idealno da se duž obalnom šetnicom... Ali evo, čisto ti jedna informacija, u biti javnost je ne zna. Ja dok sam bio i direktor vodovoda i praktički tu prolaze cijevi kanalizacije, da ne vise cijevi u zraku, išlo se na izgradnju šetnice 1700 metara, ali to ćemo od 1.6. napraviti. Znači, 150 metara je ostalo nepovezano između samog završetka šetnice sa Stobrećom, a nije ishođene, niti su dozvole, niti koncesija, niti izabran izvođač. Evo, i to sad 4 godine koje su zapravo bačene u Ti to vjetar. onda znaš šta ćeš prvo napraviti. Znaš kad te pitaju šta ćeš prvo napraviti kad dođeš u Banovinu. Taj Evo, dio. ti ćeš prvo. Dobro, dogovorili smo se. Dobro, ajde, dosta smo spominjali što se tiče pomorskog dobra, ali ti si itekako involvirana i u promet, jer tvoje područje djelovanja je i promet i Splitsko-dalmatinska županija je izglasala, odnosno grad Split također na gradskom vijeću, master plan što se tiče samoga prometa. I svi znamo da nam je to stvarno gorući problem što se tiče cestovnog prometa, željeznički promet također nešto što u budućnosti se mora dogoditi i ono što ja vidim da bi sad se vrijeme trajanja puta između Splita i Zagreba vlakom trebalo smanjiti ispod 5 sati otprilike. Išla je nabavka vlakova, ali što se tiče samog cestovnog prometa i što se tiče prometa u mirovanju, to će nam biti po meni najveći zadatak kojeg moramo riješiti. I imamo i gradske ceste, a imamo i ove državne koje vidimo da su se projekti pokrenuli za obilaznica Split-Omiš i što se tiče rotora Mravince. Ne znam, kako ti gledaš na to i jesi ti uvjerena da ćemo mi, što se tiče i mosta Svete Duje između Splita i Kaštela, po tvojoj procjeni, koji su tu vremenski rokovi? Čisto evo da javnost čuje i svi oni koji nas gledaju, da čisto dobiju taj osjećaj. Pa mislim da si Tomo detektirao sve ono što sve naše sugrađane pa i nas jednako muči. Jel? To je nekakva ta prometna preopterećenost, još nekako ajde zimi, ali u sezoni to je nešto gdje ljudi obole od gužvi i jednostavno... Ili kad padne kiša, malo manje. Kad malo padne kiša, onda isto potpuna blokada. Bez obzira koje doba godine. Mislim da je taj most Svetoga Duje definitivno nešto što treba čim prije prioniti poslu i suradnju između grada Splita i grada Kaštela i Hrvatskih cesta podignuti na nekakvu najvišu moguću razinu. Iz mog nekog kuta gledanja, obzirom sam imala prilike, u prometom se bavi intenzivno zadnjih godinu dana, od kad mi je dodan na moj upravni odjel. Zaista veliki potencijal u prometu. Mi smo sad donijeli mrežu linija da pokušamo kroz nju, kroz optimalnu mrežu malo oživiti i našu Zagoru i nemojmo mi zaboraviti činjenicu da veliki dio ljudi je u dnevnim migracijama, dolazi raditi u Split i mora se vratiti doma. Kad bi taj dio bio pokriven dobrim županijskim linijskim cestovnim prijevozom, onda bi ipak gužva bila manja jer bi bila malo manje opterećenje osobnim vozilima. Javni prijevoz je svugdje na svijetu funkcionira javni prijevoz, a kod nas nikako da zaživi. Tako da to je stvarno prioritet, mislim. I isto tako Park and Ride, svi oni koji ulaze u grad, da ostave a prvenstveno tu mislimo na turiste. Da. Ne znam, ja mislim da će se složiti i mi smo o tome već bili razgovarali da Park and Ride, na primjer, bude na Lovrincu, kako je već zamišljeno, ali, na primjer, širina u Solinu i da se onda željeznicom ljudi koji ulaze u grad, izvoli, to je tako u svim evropskim gradovima, izvoli, tu se parkiraj i onda možeš tako pristupiti u grad, da ćeš priliku
više lokalnom stanovništvu što se tiče parkinga i svega ostaloga. Tako da, ja mislim da je to svim našim gostima, svim turistima koji dolaze u Split, to je najmanji problem, jer tako funkcioniraju u svojim državama. Samo je nama sve problem, mi moramo uvijek od točke A do točke B doći sa vlastitim autom. Ja znam da si ti svaki put u kazalište kad dođem, ali ja mislim da nema predstave na koje ti nisi. Ja dođem, ali mislim da nisam koji i ti, ali ti si stvarno dite i kazališta i dok si bila student, radila si tamo i uglavnom si nastavila biti neko ko je non stop u kazalištu. Pa šta ti misliš što se tiče općenito kulture i samoga centra grada? Dosta ljudi, ono što trenutno sada vide je da nekako život u centru grada praktički je nesta. Ljudi nema, ne znam, dođe 4-5 sati popodne, zima je, jesen, ti prolaziš, nema žive duše. Šta ti smatraš da bi tu trebali napraviti? Evo, ti se dosta, ja moram to priznat, ti se stvarno dosta posvetila u našem programu, pa evo, aj reci par riječi. Prvo, da, ja konzumiram sav dostupan sadržaj po pitanju kulture, ne samo da idem na sve predstave u kazalištu, ja idem i na koncerte i na sadržaj u Hrvatskom domu. Moram reći, evo zadnje sam slušala kvartet Papadopulo i oduševili su me. Bila sam sad na premijeri 27. Baletni diptih. Jako mi se svidio. Ja inače stvarno volim, to nije sad nešto, ja volim kulturu. Ja konzumiram taj sadržaj, taj kulturni sadržaj me i oblikova i to je dio onoga što ja jesam. Počela sam davno nekad kao hostesa u kazalištu i ta nekakva ljubav prema sceni i ljubav prema kazalištu se prelila u sve ostale godine kada više nisam bila hostesa i kad više nisam tako mlada, ali evo zaista i mi doma volimo to, moja mama to prati, moje prijateljice vole ići u kazalište, imaju pretplate, mi to zaista živimo. I koja je nama prilika, stvarno ima kvalitetnih ljudi u kazalištu, u kulturi. Da, Split je grad kulture. Ali koja je nama prilika da i turizam je, evo, područje u kojem ti djeluješ, i Ivo je tu i baš kad sam razgovarao bio sa Ivom, da turizam praktički bude i u službi kulture, a i sporta. I da ono što si bila govorila, da vidiš da kultura praktički izađe i u parkove i sve. Pa vidim da kultura i turizam su neodvojivo povezani i zapravo taj neki razvoj kulturnog turizma je ono što Splitu i treba, jer Split kao destinacija, bogata prošlost, bogata baština, zapravo je nezamislivo ne iskoristiti prirodni potencijal koji imamo. Ne govorim samo o Dioklecijanovoj palači i šire, recimo tvrđava Gripe, to je nešto, spomenuli smo da ja i Ivo živimo na Gripama. Ivo se dotakao nedostatka parkinga, što je priča za sebe, složit ću se, ali isto tako tvrđava Gripe, recimo jedan lokalitet, biser fortifikacije koji je ostao potpuno nekako izoliran, na njemu se nalaze, činjenica je, 3 institucije, ima Pomorski muzej, Akademija i Državni arhiv i nije lako bez konkretnog i kvalitetnog rješenja kako sve to izmjestiti, sagledati u cijelosti tvrđavu, ali ona je izgubila ikakav svoj prepoznatljivi oblik i lik, u smislu ona je sad jedan obični parking. Ne treba podcijeniti, fali parkinga svugdje, ali ne treba biti u tvrđavi Gripe. Tako da ona je jedna idealna ljetna pozornica, ona je idealna za jedan dobar, kvalitetan turistički proizvod, tako da je to nešto što recimo mene kao nekoga ko živi na Gripama i ko se sjeća kad se predstave Splitskog ljeta izvodile upravo na tvrđavi Gripe, što nedostaje taj segment. Što se tiče kulture, svi koji budu čitali naš program, mislim da će naći jednu viziju razvoja kulture i Splita kao grada kulture za naredne 4 godine. Ono što ja mislim da je prioritet je suradnja Hrvatskog narodnog kazališta, postavljanje druge scene, mislim da bi to jako doprinijelo disperziji u smislu da se HNK pozicionira kao ono što i je, a to je operna kuća, to je jedina operna kuća u Dalmaciji, treba privlačiti goste iz cijelog područja Dalmacije i susjednih gradova, jer zapravo osim Zagreba i Rijeke, samo je Split zaista operna kuća. Treba
graditi kadar, treba graditi operni kadar među domaćim, mladim, talentiranim ljudima, treba organizirati dobre stvari za Split. Split ne pamti dobar koncert i nije sad samo nema Spaladium Arene pa nema dobrog koncerta. Postoje dobre i kvalitetne ljetne pozornice, dolazi recimo nekakvih pop izvođača koje mi možemo samo sanjati i moramo ići poslušati u Zadar ili van naše države i van naše županije. Jel? Dolazak evropskih nekih podzvijezda kao što je Giovanotti, Ricky Poveri, to je nešto što Split voli, Splićani obožavaju, taj talijanski Melus, Lauru Pausini, evo što mi sad nekako pada na pamet, mislim da su to sve neke Zucchero, to su neke stvari koje bi se mogle vrlo lako realizirati na nekoj dobroj ljetnoj pozornici, pa je recimo pozornica na Gusara, svi koji su išli na prvi dan lita znaju kako je dobra ta pozornica, tako da neke dobre stvari se trebaju oživiti i treba zapravo nekakva jasna vizija razvoja kulture u Splitu treba postojati. Ja ne kažem, Hrvatski dom radi odličan posao, ja konzumiram njihov sadržaj redovito, to su odlični koncerti, tu dolaze svjetska imena. Ali Andrej stvarno ima odličnu ideju što se tiče Hrvatskog doma, to mu se mora priznati. Ono je Splitu nasušno bilo potrebno. Što sam si spomenuo, život u palači, definitivno treba vratiti sadržaj kroz cijelu godinu, treba iznaći način da sadržaj u smislu ugostiteljskog sadržaja da bude otvoren cijelu godinu. Ovako smo nekako svedeni da je preko ljeta grad prepun, a zimi jednostavno kao da niko ne ide. Ali znaš šta, uz mlade po meni je isto bitna poruka koja se mora poslati. Što se tiče domova za starije osobe, starije životne dobi. Gradu Splitu, i to smo napravili isto sa našim odborom za socijalu, analizu jednu gdje praktički za 500 korisnika fali otprilike smještaja. I idealno mjesto je na parceli koja se praktički ne koristi zemljište od parkova i nasada i Lovrinca. To je odmah kraj osnovne škole na Pazdi grada. Slažem se s tobom i malo sam ja o tome čitala. U posljednje vrijeme dosta se potencira medijski te teme i mislim da se spominjalo Duilovo kao Hotel Zagreb, kao potencijalna lokacija, ali ja mislim da takav sadržaj u smislu domova je bolje ipak izmaknuti, radije prodati ovo pa izgraditi 5 domova, nego možda uzurpirati nešto što je prostorno vrlo atraktivno za staviti dom, možda iznaći rješenje ili ovo staviti nekakvu drugu funkciju ili prodati ili vidjeti način da ipak domovi budu negdje gdje je adekvatno mjesto. I ono što se meni posebno sviđa što više nije trend domova kao standardnih nekakvih zgrada zatvorenog tipa, nego se rade nekakva mini naselja gdje ti ljudi koji su u domu mogu imati jedan dobar život, dobar sadržaj, da tu može biti nekakav sklop više situacija. Dnevni boravci. Ali, a da te pitam ovako, kako ti izgleda vikend, što se tiče ovako malo izlaska i toga? Pa tomu, zahvaljujući tebi, ne izgleda mi baš. Ali inače, ja od uvijek volim izlaziti. Ja sam generacija Metropolisa, Mississippija i takvih stvari, odnosno Mastersa. Tako da volim taj život, volim izlaske, volim druženja, imam veliki krug prijatelja i volim se družiti. Evo malo u posljednje vrijeme pati taj možda dinamika koju bi ja htjela. Jesam, ja živim, za razliku od Ive, živim zdrav život. Ja vjerna sam reformeru. To je jedan, ovako da ti objasnim, vjerojatno nećeš znati, ja malo napredniji oblik pilatesa. I tu sam baš dosljedna. Čuo sam za pilatesa. Ali ovo je malo naprednije i baš sam dosljedna sam i uporna sam. Volim Marijan. Volim rekreaciju, volim tako na otvorenome, duge šetnje, brzo hodanje, trčanje, malo slabije, ali nekad i to. Planinarenje. Sad nekako dosta ljudi krenulo u planinarenje. Nisam se još osokolila, nemam opremu, ali razmišljam intenzivno. Znam dosta ovako dobre prijatelja. Gojze možda da investiram, mislim da bi to moglo biti dobro. Dobro, Mostar je idealna prilika. Ja mislim da bi trebalo što više ljude isto poticati što se tiče. Jer mislim da gore na Mostaru se stvarno super priča. To su super izleti i baš takav nekakav sadržaj, recimo za slobodan vikend i dobar sunčani dan, nekako te napuni energijom za tjedan koji dolazi. To su boravak u prirodi uvijek dobra stvar. Ovako liti što se tiče kupanja, koji ti je dio grada najdraži? Samo jedan dio grada mi je najdraži, ja sam uvijek na Poška, to je moja plaža, neki će reći parking plaža, ali najbolja plaža u gradu, tako da vjerna sam svom Pošku, vjerna Pošku. I zato se nadam, Tomislave, da ćemo taj dio grada urediti naprijed. U biti taj stvarno dio grada kad ti pogledaš nekako ostalo. Ispred Ohare ostalo
nepovezano. Je. Ideš i onda zapravo zastaneš u prostor. Mislim da to zaslužuje jedno dobro, kvalitetno rješenje. Ako ne, za mene. Taj dio ćeš se ti dobro posvetiti. Da. A u biti je i da se dobije jedna poveznica prava. Jer u biti onda bi stvarno kad pogledaš od Bačvica sve tamo do Žnjana bila jedna kvalitetna veza koja nema prekida. Ne znam, tamo je bilo i problem u onom dijelu između Bačvica, Lovčice, gdje je ono bilo pa što se tiče Odrona? Što se tiče? Odroni su bili. To je bilo na Firulama, tako je. Opasan je to dio. Je. Znam da su to stvari, baš taj cijeli potez ima stvari koje su neriješene. Ima neviđen potencijal, taj potez samo treba promišljati, treba napraviti jedan kvalitetan UPU i povezati Bačvice, Firule i prije toga naravno i Ovčice sa Poškom i napraviti nekako cjelovito rješenje. Taj dio grada stvarno treba staviti. Ništa, što se tiče, mislim da smo već poprilično dosta toga izrazgovarali. Šta bi ti za kraj poručila našim Splićankama i Splićanima? Pa ja bi svakako Splićankama i Splićanima poručila da glasaju za nas, da smo dobar tim, da jesmo nekako novo lice Splita, da se jako lijepo nadopunjujemo ti, ja i Ivo, sa nekakvim svojim i izričajem, ali i s nekakvom vizijom i da svaki zastupa nekakav segment, tako da zajedno se činimo jednu lijepu cjelinu, jel? I da imamo viziju za Split i da imamo nekakvu hrabrost, a pokazali smo hrabrost da svoju viziju i ostvarimo, tako da mislim da i da imamo jaki slogan dajem ti rič. Dajem ti rič, dajemo vam rič. Dobro, eto, hvala ti. Mi ćemo se nastaviti viđati i dalje u ovom periodu koji je ispred nas, sve za naš Split i da svima nama bude u budućnosti bolje svim budućim generacijama. A dragi gledatelji, ja se nadam da je ovaj naš razgovor bio ugodan i evo, ja ću vas pozdraviti i vidimo se na idućem podcastu.